Thank you very much, everyone. Mr. President, one question for Africa, please. One question. Go ahead. Thank you, Mr. I know you and you're very friendly, so I'll take it. Otherwise, I wouldn't take it. Go ahead. Thank you. Mr. President, we are witnessing a historic moment for Africa. My question to you is when we will see the withdrawal of Rwandese troops from DRC and when we will see the real peace, because even now we are witnessing this historical peace deal, but people have been still killing in DRC. Yes. Because the troops continue there. Because this peace to be real, the troop needs to withdraw from DRC. When we will see the I withdrawal? think you're going to see very quickly, I think you're going to see things happen. mu gihe bari bamaze gusinya amasezerano abakuru b'ibihugu Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ndetse na Donald Trump, uyu munyamakuru w'umugore yahagurutse abaza ikibazo ndetse n'abantu bakurikiranye live ngira ngo mwabonye ko hari amagambo Donald Trump yavugaga ariko atumvikanaga neza, ndetse aya Trump yajyaga kumvikana ariko noneho ayo munyamakuru yo ntabwo yumvikanaga. Umunyamakuru yamubwiye ati mfite ikibazo cyo kukubaza. Perezida Donald Trump aravuga ati ndakuzi, uri umuntu mwiza, urakunditse, niyo mpamvu ngiye kukwemerera kubaza ikibazo kimwe. Uyu munyamakuru yagize ati turabahamya b'iki gihe cy'amateka kuri Afrika. Ikibazo cyanjye ni iki: ni ryari tuzabona abasirikare b'u Rwanda bakuwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo? Kuko kugira ngo amahoro nyayo agerweho ni ngombwa ko basohoka muri Congo. Nubwo uyu munsi ari umunsi w'amateka ndetse mwashyize umukono ku masezerano y'amahoro, abantu barakishwa muri Congo, imirwano iracyahari. None se ni ryari tuzabona koko uku gusohoka kw'ingabo kugira ngo aya mahoro aboneke mu buryo bugaragara? Perezida Donald Trump nakuzuyaza yasubije ikibazo abantu benshi bakunze. Yagize ati ndatekereza ko muza kwibona vuba cyane, kandi vuba cyane rwose. Ndatekereza ko muza kubona ibintu bitangira kugenda bihinduka. Ni ibintu abantu benshi bavugaga ko bidashoboka, ariko siko biri. Si ibintu bidashoboka, kandi ndanizera ko bizaba nk'igitangaza gikomeye. Aba bagabo bombi, abayobozi b'ibihugu byombi, n'abayobozi b'indashyikirwa, kandi bazabigaragaza mu mezi n'imyaka iri imbere. Ndizera cyane ko ibisubizo byihuse bigiye kugaragara. Mfite icyizere cy'uko ari byo bigiye kubaha. Murakoze cyane, murakoze. This is something that was not doable according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years, and I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Nyuma y'uyu muhango w'amateka aho Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bari bamaze gushyira umukono ku masezerano, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru agira byinshi agarukaho, by'umwihariko ku byari bimaze kubareka nabyo tubigarukeho. Thank you very much for the invitation, and thank you all for being here. Today was indeed a historical day. Murakoze cyane ku butumire, kandi ndabashimira cyane kuba mwitabiriye uyu munsi. Koko wari umunsi w'amateka, turangiza gushyira umukono ku masezerano ya Washington, amasezerano agamije amahoro n'iterambere, ndetse n'amasezerano afite uburemere bukomeye cyane, kuko n'amahoro n'iterambere, kandi ntidushobora kugira iterambere hatari amahoro. Twemera ko amasezerano twasinye kugeza ubu, cyangwa twagiye dusinya mu minsi yabanje, itangazo ry'ingamba twasinyiye ku wa 25 Mata, ndetse n'amasezerano y'amahoro twasinye ku wa 27 Kamena ari ingenzi mu kugarura amahoro. Kandi turasobanukiwe ko kugira ngo amahoro agerweho tugomba gukemura ikibazo cy'umutekano w'ibihugu byo mu karere, cyane cyane igihugu cy'u Rwanda, harimo no gucogoza burundu ndetse no gusenya burundu umutwe w'abajenosideri wa FDLR umaze imyaka irenga 30 burasirazuba bwa Congo. Kandi noneho twasinye aya masezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere, tukaba dushimira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kudufasha kugera kuri aya masezerano arambuye kandi yuzuye. Twasinye amasezerano menshi
ndetse no kuva mbere, ariko aya niyo arambuye kurusha andi kuko arimo n'urwego rw'ubukungu. Hari urwego rushya rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere twasinye uyu munsi, kandi muri urwo rwego twiyemeje kubahiriza amahame yabyo ndetse na gahunda zo gukurikirana no kumenya inkomoko y'ibicuruzwa, harimo n'amahame mpuzamahanga atangwa n'inzego nka OECD, harimo kandi ibikoresho bitandatu bya ICGL, inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo ya Kivu n'ibiyaga bigari, igizwe n'ibihugu 12 kandi ubu iyobowe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo bikoresho ni ingenzi kuko bifasha mu kubahiriza ibibazo byavuzwe na Minisitiri w'Intebe wungirije, cyane cyane ku bijyanye no guhuza amategeko y'ibihugu. Harimo kandi uburyo bwo gutanga ibyemezo by'amasoko y'akarere, regional certificate mechanism, ndetse n'ivugurura no guha umurongo umwe ubucukuzi bwa mabuye y'agaciro muri kariya gace muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'aka gace k'akarere k'ibiyaga bigari, kuko dufite umutungo kamere mwinshi mu karere, ariko tugomba kwemeza ko dutera intambwe ijya imbere mu nganda. Ntabwo dukwiye gusigara inyuma mu bijyanye n'inganda kugira ngo zibashe kuzamura umusaruro n'amikoro y'abaturage bo mu karere. Ni muri urwo rwego rwo gufatanya mu bukungu twasinye harimo amahirwe menshi cyane mu by'ubukungu nko mu mikorere rusange, ibijyanye na infrastructure cyangwa ibikorwa remezo, ubwo harimo imihanda, ubwikorezi ndetse no kubaka umuhanda wa gari ya moshi. Twaganiriye ku bijyanye na lobby corridor ishobora no guhuza Northern Corridor iva Mombasa ndetse na Central Corridor iva Dar es Salaam inyura mu Rwanda no mu Burundi ijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari kandi umushinga w'amashanyarazi akomoka ku mazi wavuzwe na Minisitiri w'Intebe wungirije, Rusizi ya gatatu hydropower plant ifite ubushobozi burenga 230 cyangwa 236 za megawate, ishobora guha amashanyarazi ibihugu bitatu bisangiye uruzi rwa Rusizi, Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Dufite kandi Ikivu, ikiyaga duhuriyeho twese gifite ubushobozi bwinshi bwo kubyazwa gazi ya metane kugira ngo habeho ingufu z'amashanyarazi, kandi iki kiyaga kigira akamaro ubukerarugendo n'imicungire y'ibyanya by'inyamaswa. Hari parike y'igihugu y'ubwuzuzanye, parike imwe ihuza u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, parike y'ibirunga izwi cyane ku ngagi zo mu misozi, kandi numva ko imicungire ihuriweho n'ibihugu uko ari bitatu, irimo no guteza imbere ubukerarugendo, bizazana inyungu nyinshi zongerera igihugu n'akarere umusaruro. Mu yandi magambo, dufite amahirwe menshi mu nzego zitandukanye, kandi dufite aya masezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere, n'amahirwe akomeye yo guhosha yagahosheje intwaro no gutangira urugendo rushya rwo gufatanya mu bukungu n'ibihugu byose byo mu karere.